kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya man ti bagam, nakadado ami school mo sika Emma. Wen ata nalipatan mat ti sustento ti putot mo. Naa, di ka makaururay mo. Ay nawaw, siyak pa iti saan ang makaururay. Kat no dua abulanin nga awan ti inted mo asustento. Awan pa'y nga rod kwartak, unay kamutan. Dawat ka adawat kanya, kat adda kayo nga rod iti ayan dagiti dadakkel mo. Kat, gaputa dito iti pagnanadan me, di ka matan mangtad iti sustento. Ti kayat mo ka di asawan, kat dagiti naganak kan kakapsat ko ti mga ramid iti responsibilidad mo kuma. Ay nawaw, adda imbagak akastaya. Agar aramid ka man ngamin ako nakon. Agbain ka mat Alfred, agtungpal ka iti saritaan. Wanmut ngamin. Urayam lang no kaano, tawan pa iniggamak akwarta ita. Adda mo daddo maapaggasgastusak ditoy. Siguradwam langat na maitad mo. Dagulit ka mat, mangtedak to ko naklangarudan. Asino di imawag, Alfred? Text ko ah. Ay nawaw, anya nga'y timbag at ti ex mo kun ka. Kasi ti sigod, kwarta marin ti daw-dawatan na. Una yun day nga ex mo. Awan lat ibagana no di kwarta lang kanayo nun. Day tangarod ti pakaasarak. Rupat kwarta mat gayam day nga ex mo. Launay ah, awanan bay na babae. Naibos siguro at skincare na, isong agdawat manenkan ka. Saan ko na responsibilidad ti skincare na niya? Naglalaingan na ngay. Ibagam kan kwa na, apay ngamin nga itid mo amin adaw-dawatan na. Saanan ita? Namiris ko alugi akno kanayon amang tedak iti kwartakin ko ana. Iso a kontrolem ti itid mo a kwarta. Saan mat amabalin a relax laeng ngagdaw-dawat kan ka? Panunutom asika ti mabambannog ngagtrab-trabaho. Kunak tumut si kaday ta Emma. Ha? Kasla dinak am-amumut. Siyak tinobya ni Alfred nga ex mo. Ay na, Windy, am-amo ka. Nabigla akla ang tayo nasit ganak mo't. Gaputa na patag ti ibagakan ka. Anyat ibagam aya. Masiksikuranan ni Alfred iti kasta nga aramid mo. Aramid. Dawat ka adawat iti kwarta kan kuana. Ay nawaw. Dakas no agdawadak iti sustento para iti putot na. Para iti putot na, wano para iti skincare mo. Skincare mo't nga ibagbagam. Kurang tupay ititid ni Alfred a para iti putot na. Kita man tarupam. Madlaw nga daw usaram. At dangagpaiso ngam kwartak ti inggatang ko. Saan a kwarta ni Alfred? Anya laang matimagatang ti 500 per month ngay. Rupat kwarta kakit di ah. Na konsentidor ka maggayam amaysa. Nakita ngay nasitgan na katinobya ti ex mo, Beshi. Makapabusor nga rod da di a Windy. Apay, anyat imbaga na kin kaaya. Rupat kwarta ak kano, Beshi. Ay nawaw, kasta ti imbaga na ken ka. Won, ipagarup na nga igatgatang ko iti skincare ko ti kwarta nga ititid ni Alfred. Kat no 500 per month lang matititad ni Alfred. Day tangarod, Beshi. Kurang pa'y amaigatang iti masapsapol ti putot na. Nalakalaang kan Windy ti agsaw iti kasta. Ta saan na pa'y anapadas ti pagdaldalanam ita. Awan pa'y mo't ngamin anak da. Day tangarod, Beshi. Agtanang day ta a babae, ta amangan no inton madamdama kat pagdalanan ng tumot ti pagdaldalanam ita. Amangan no agsiko kat saan tumot atakderan ni Alfred. Ni Alfred nga itatang. Adda na panan na. Sa dino. Di akong sinaludsod. I-text mo ah. Ay, maasarak launay iti dayjay nga Emma, tatang. Ay no, apay yan anak ko. Apay amasar ka iti ex ni Alfred. Wala, tarupat kwarta, tatang.
Naranaak nga rod ijay paradaan. Kat, ay no, madlaw nga adda usarin na ijay rupa na. Iso a clear skin. Saan mo't adakas no kahit na tagpapintas? Tidakas na. Kwarta mo't ni Alfred tigas-gastusan na. Tinatamag ka. Kat 500 per month laang ka no itid na Alfred para iti anak da. Wala nga. Ay na, hindi anak ka. Kurang ti 500 iti makabulan anya. Ay natatang dinak maawatan. Sikat si sana makaawat anak ko. Di mo kanunungan ti kinairesponsable ni Alfred Anubium. Tama nga no inton madamdama, kat si kamot ti makarma. Nagsweldo kayo ka din, Alfred. Wen, Manutinted mo kin ni Emang ay. sa nga ribo lang ah. Mabalinin na ita. Naglalaingan na ngay. Ay wala, narigat nga ti trabaho. Saan mo ta mabalin nga itid ko ti kagudwa ti sweldo ken ko ana? Ay wala. Kontrolam. Iti kasta, sursurwan na mo ti agtrabaho para iti anak yo. Ken para iti bagina. Ha, saan kat aday tamang namnamalaang iti itid mo ti amuna. Sika nga rudan ti makamo amang isend iti kwarta iti jikas na. Ay sana, jak kayat. Si kalatan ti mangisen ken kuana. Amangan no agpanayon man inday jay. Nuan niya ti itid mo, isulatan. Isumot tinang papanaw kan kay balay da. Isu tinakiwin naswas kan ka. Ita, dawat adawat, iti kwarta kan ka. Kumusta ngay? Adda inted ni Alfred asustento ken ka, Beshi? Awan pa'y nga rod, Beshi. Panagsusweldo mo't iti kalman. Wan, ngam awan pa'y mat insend na. Awagak to, Beshi. Ay katwa na, ibagam nga agsustento latta, ngamen, putot na mo't dayta. Wan, Beshi. Naranak iti sentro iti may isang aldaw. Ngam saan kun akinasarita, tama nga no agsubang kami pa'y. Ay wan no addamat maibagak ang kuana kat agkalintagan pa'y laeng. Naimbaglangan tasan ada kayo tinagkatuluyan. Naku nampay, Beshi. Naimbaglaangan ata iso ti pimanaw. Iso ti nagdesisyon ng agwin naswas kami. Ngam no agsasao kat kaslabasol mo pa'y. Sika ka no tinang papanaw kan nakiwin naswas ken kuana. Puskol rupa nga rod da di alalaki, Beshi. Aramiden na ti amin tapno iso tinadalos iti imatang ti sabali a tao. Naisend kunti sa nga ribo. Anyat ko nam. Sa nga ribula ang tinsend mo para itinasurok a 2 bulan? Ada reklamo. Ay nawaw. Panagkunam kadikat umdas ti sa nga ribo. Di ka payagyaman ta dainted ko. Nukas tamatla ka na yon, uray di kan mangtad iti sustento. Di mo matnamnamaan nga ipakitak pa iti putot mo. Makauma ka mat. Saan ko pa'y alasungbatan tinaibagana? Ngam inidip na kidin ti cellphone na. Kumusta ngay? Anya tinagsaritaan nyo, Alfred? Makaungot nga rod kanya. Ay nawaw. Isupay lang ti makaungat kan ka. Makapasar nga rod. Kunamlan asino may. Oray di kan mangtad iti sustento. Kunanakit eh. Apay, pakurangan na pay laang tititad mo. Wayne, di kaya't na siguro ako 10,000 titid ko. No di na kaya't amang tid ka iti sustento. O di saan laang? Baybayam. Para makita numatakderan na mo laang. Anya kalakit di mo twinde. Tila ipupus mo iti Facebook mo. Apay ka di ayatatang. Nakitak ti impus mo. Kat amuklatan ama ipapan iti ex ni Alfred Dayjay. Anya kumaita kada kayo tatang. Apay ang makibiyang ka iti parikod da adwangay. Bayam an Alfred di mang sulbar iti dahi abanag. Di kan makibiyang pay. Saan mo't amabalin nga agul-uli makaklaang atatang? Siyak tinobya ni Alfred ita. Responsibilidad ni Alfred ti mang suportay ti putot na. Di ka kadi agbalin akong sintidor anak ko. Di mo karunungan ti kilong aramid tinubyaw. Ni tatang mo. Ang mga nudumteng tutal daw apagbabawiyam dagita nga sa usawang mo anak ko. Babae ka! Mawatam kuma ti sitwasyon ni Emma nang runakit at damot anak da. At the good news ko kan ka, Alfred. Anya day taya? Agdadag sanak. Ha? Anya? Ni, apay ngay akas ta ti reaksyon mo. Kaslasaan ka naragsak.
Sigurado ka ding agdadagsan ka? Wen, adto'y ti pregnancy test ko. Kasanong arutan tayo ta? Pangalaan tayo ti gastusan tayo. Agtrabaho ka. Manulaang mo ti susweldo ki Jay. O di ang tipid tayo. Nalakaayamot ti kasta ka panunutam. Anya? Adda ka di kwartam di ta? 500 lang tinabati. Apay ka day. Agpa-check up ako ma. Kung gumatangak iti vitamins ko. Masapul ka di pa nga ag-vitamins ka. Wen atap no nasalun at ti ubing nga ipas ngay ko. Umtas mo siguro ti 500. Ay nawaw, kurang data ah. Di ka tangam langan. Noon ya't umanayan na. Anya? Ano sampay lang? Atawan pa nga rog kwarta. Awan maitod ko king kaita. Naskin nga uraya magsweldo ah. Apayan, Wendy, anak ko. Di ka matagtagari dita. Kasano mo nga min tatang. Tiyan ya. Sa anak pa ila nagpas ngay. Ngamdakkel mo tin tinagbaliwan ni Alfred. Anya. Kasla mapilpilitan lang. Manulaang matiit-itid na akwarta kanyak ngay. Saan nga umdas para kada kami itiputot na asikug ko. Day tate bagbagakang kaiday. Anyat aramidok tatang. Pagsaritaan niyo at wati parikot siya, anak ko. Di namot nga rod kayat. No adda ibaga ket ibaga na amaturog kaming tanabambanog kanu. Nairuam siguro matan ah. Konsentidor ka magamin ni day. Apaan pa iti ex na. Awan ka di pa ni Alfred tatang. Awan pa'y mo't anagawid. Ay nawaw, sa di naman nga tan tinapnapan ng daya tao. I-text mo. Makauma mo tin ti kastangar aramidan na. Dakkel tinagbaliwan na tatang. Oho, sa anak abamati adakkel tinagbaliwan na. Anyat kayat yung asawan tatang. Sigo din nga ugali na tikasta. Ita lang nga impakita na keng ka. Itatadamot yung anak niyo. Ammo ka o nanyat sumaro na mapasamak. Si kantumot agpakpakasi keng kwa tapnumang tidla ang itisustentaw. Ay, sapay lang kumata saan ang mapasamak day tatang. Iti kasta mapaspasamak ita. Kat saan nga imposible, anak ko. Ijayan titurong na. Nay, nakaraingan ti apok. Mapan mo pa'y kitaan. Ituloy tantulaang ti agsarita nung makaturog ti ubeng. Anya nga iti planom, Alfred. Daka mo. Kasano adi mo ammo? Kat adda nga ruden anak ta. Agsinatalaangan. Anya ti ko na. Agsinatalaangan. Agawid akong di balay may. Saan kumamot akas ta? Awan mo't ammo ka nagapaan ta. Nakapangudeng akon. Katsapay lang ako mati irespetom dahi ta. Kasano nga ruden nga iti anak ta? Urag sinata. Agsustento ang latamay. Tapno awan mo may bagbayo kanya ka. Anya? Sige. Tagimpaki akong tagawid akong. Ni Alfred ngay. Diyak mo't makita dito'y balay. Awanin tatang. Pimanawon. Anya. Nakiwin na swasan kanyak tatang. Kunak tumat. Kasta taramidan na keng ka. Agsustento ka no tatang. Itapay laang katagsapul kan iti sideline mo, anak ko. Awan mga sikaso iti anak ko. Agbiro ka iti flexible at trabaho ah. Aglako ka kasday. Numay papan iti sustento. Di mo namnamaan ti ited ni Alfred. Nakita mo ti trato na iti ex na. Tunggal agdawat ni Emma iti sustento kan kwa na. Ay, masiksikuran akong tatang. Si kamutan ti masiksikuran ita. Si kamutan ti adday ti sitwasyon ni Emma ite. Nagawid kanumot ni Alfred, iji balay da Emma. Kunak man no nagpas ngayon ni Wendy? Wan, ngam nagwin naswas da kanumot dan. Ay nawaw, matlaang. Isumat tinangag ko nga istorya. Naglukon day jeng Alfred. Talaga nga awanan ba inday jeng lalaki? Apay, maasyan ka ni Wendy? Ha? Kasla maasyan ka mat ngamin ka ni Wendy. Kat no grabe mat day jeng agsaukin ka ide. Uray kas jeti panagsasauna kanyak idi. Kat kaasilat tamat, beshi. Hay sos, karma na lakit di daytan. Kanunungan namat ngamin tikilo nga aramid ni Alfred. Konsentidor awindi. Hello, Alfred.
Awag kamot nga awag si hindi. Apay ka daya. Nalipatang samot ng tiputot mo. Anyat kahit mo asawin. Kwarta! Kasapulak ti kwarta. Awanin igatang ko iti masapsapul ti putot mo. Urayom nga agsuldo Kastala ka na yun ti bagam kanya. Aginggat ka ano nga agurayak Nawan nagdumaan nyo kan Emma. Ay di nakikumpara iti dayjay nga ema ha? Pudno may. Agpada kayo arupat kwarta. Anya? Kastamot lang daramid ni Emma kay. Natural! Mangted ka iti sustento taputot mumet daytoy. Makitam. Awan nagdumaan nyo kin Emma. Ha? Saan asyak ti kalkalabanam? Agsustento ka, tano di mo kayat ipabarangay ka. Agap apa kayo manan kin Alfred. Una, tanaturad nga agsao iti kasyay tatang. Kunamlan asino met daya at tao. Kahit ada inted na sustentaw. Awan nga rod. Awan nga rutan nam namaam kin kuana Masapol ngagtrabaho akong tatang. At niyangay nga ron. Kat irresponsable mo ti amat anak mo. Inaramid na mo't lang kin ka tikas ti inaramid na kin Emma. Tatang. Anyan tulangan ti maiba ka ni Emma. Numaamuan na ti kastoy na pasamak. Sapay kinunsintem ti aramid na Alfred idi awan pa anak yung. Bidot ko dayjay tatang. Karmam lagi di daytan anak ko. Pos kapay mo't apos ini. Ita, si kamot tan dagparparikaw. Pagbababawiyak ti panangkun konsintik iti aramid ni Alfred idi tatang. Urag babawi ka, saan na may suble tinapalabas. Pagadalam laangan tinapasamak anak ko. Made, ti makibiyang iti parikot ti sabala tao. Kan mangkonsinte iti dakas nga aramid. Ay, nawaw! Di ka agbalin a one-sided. Di mo konsensyon ti anyaman abidot nga aramid ti maysa a tao. Isurum kit di, tapno baliwan na ti kilo nga aramid na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.